Ukraine Russia war goes off Kiev anti fo hi tu tenge tang le Ukraine copy Kiev lak tum Russian fighter jet chale changkang tak mai paruk zet lokap la five tu hi tu bernge ni tang le ti hi zona lian tak ani chauta tinga Russian fighter jet paruk ngot mai ama chau ina ada thathe wang hian he Russia indo thlona kapla tu hi online lama achan china lar lea goes of Kiev tin an ko pha hialani heti rol hian he indo thlona ka thlak thiam tak hi om tak tak angem ti chu mi te zona nia achan chu ama ngein online lama Russia fighter paruk aka thlak tu hi a pholang ti hretani heti la hian a then te ro chon goes of Kiev hi om ngei ti an tar lang ve bok an soyanga goes of Kiev hi om ngei ani chuan khovel do pi pani na nulama indo thlona kap thiam ber ani hialang ti an soyani achan pohem hring hian Soviet Union hunlaya an man MiG-29 fighter jet mangin tunlai huna indo thlona changkang tak mai Russia ta chu parungot ada that theiwangani thlona ka phlak jinga hian Russian indo thlona chuan tolol Su-35 po atel ti hretani achan chin hilar em wang le khovel hreta mi te soya lo chautak em awang hian goes of Kiev hi tunge niang le ti chu zona lian tak lo ni ta Russian sipai indo na lir thei le teng a horop letter injek phena thirin thop le en tir chu Russia sarkar in Ukraine arun tak no hian an ral thom le chet an lak lai thalak thnem tak social media kal tlangin kan muwa he indo na teng le motora te hian horop letter injek kan mu pukinarinam Ukraine teng le vehicle te hi Russian teng le indo motor te nen an nan nga lia he wang hian Ukraine do na man rol lak atanga Russian do na teng le motor te sheshan theinan Russia chuan heng horop letter te hi teng le motora ten an ziagrang ta ni US aero indo motor le teng helicopter te chu radio based combat ID system a thom an nia an ral thom tur te chu an tha chiangin an hliar rang thei ngal zelani horop vi chuan Russian Marines and Tier horop jet chuan Eastern District Military Unit and Tier thung horop jet square injek chuan Southern Military District Crimea and Tier horop o chuan Belarus atanga military unit lam and Tier bok horop X chuan Chechnya region Putin sepai din ro thable sepai rol jinga chuan tolol Ramzon Kenyan Rov forced and Tier horop H chuan Russian Special Force SSO ta and Tira heng operational unit tin a Spetsnaz kan ti ang te hi an ne tunlai hi lara chu tunge Russia Putin a chet na chu chan le wang thatak om hleilawa sipai chakna manga Russia sarkarin athinom ram te jok Ukraine ram arun tawak mai hian Russia President Vladimir Putin a hi khovela misok solber ram shroi ang le ka minun rong le hotla ber din mona adin tirta mitam takin tunlai hi lara antitoa indo na po hi Russia ram indo na nilawin Putin a indo na cho liu a ngayani Putin a song to na chuan Russia sipai te chu Ukraine puiten chanchok to sipai angin an lo lom don emo atiroka a hisap sol le sipai ba ka Ukraine puite chuan an ram le nam chanin an mani run tu Russia sipai te chu dim hau lawa an lo do le ta wangin mel ma sipai te chu an du angin an che thai big lo Ukraine sarkar thu chok chuan Russia sipai sanga aitam an thatwa Russia teng jasom ko pakhat ti che saktoin jet fighter sumni pakwal le helicopter sumni pakwa ka atlak sakto ni na in soi bokani nililai kal to khan Russia sipai sang tam tak le an teng za rol jet chu Ukraine khopui Kiev khopuya lu theibik lawin dan betla tan ne atir lam ramla doi tura an ngai anga Russia sipai ten ma an son thailo na chan thate om anrin a in Ukraine sipai te hi an ram le nam chan turin lo tang rola an hoi sanin indo po an lo thiam le maya ral thom chu nei che zokin langma se muntina Russia sipai te chu lo lambuna an lo thatto maya chu chun Russia sipai te chu ati film khur ta dui maya an bo rok ngam ta bik lo Russia chuan teng rol le jet fighter rol nei thazok ma se Ukraine sipai te chuan akana silai lo nei thave thlat maya kum masalam te khan US le NATO ram atang tein ral thom engmozat lo chalut ve to thata chu wang Russia thlo na te chu ale tharem ruma an teng zatam tak
ka che sakania engmozat chu tuifil mang zo lovin thlan thei lovin kongpui a an no khadrem rum boka anrin ngot aya Ukraine sipaite lo to khera wangin du angin ma an son thei bik lo an tam ne hrim hrim awang ero chuan an khopui lu chu hunte chu alom ma na midom le lel rutchak mi Putin a hian olsam te ne na changvat tura ingai Russia sipai chau zealand tira tumna lama antimol pho zok thlat mai Ukraine ram hi Russia jet fighter te tlan mol a changani berome India point Russia jet fighter Mi-21 27 31 tele helicopter te hi Russia tangin zariat chuangzet a leitoa chungzinga zalizet chu indona wang ponilo accident in emo a khol function thalo wangin a thla chetwa kuang thlok thei flying coffin tia soi a hlo hiala nikum Christmas dona India army chief chuanna helicopter accident ta te kha Russia siamani kha India sarkar po afim khurangai le ram ho sawak big policy lo intilal du awanga ma ningam toka kutlak du Putin a hian amaram chungeya indo du velo mi pui demonstration am nei loi loi to mi sang lizet an man to nge nge he indona cho chuwa wang hian Russia economy in aturan sa don chau khotlang ramin asum nar lak luna silchar kong andang phui economic sanction meka aho sakna nar oil chu ramdang ten leidu lawa an boycott fek chuan atla cheve khopang khotlang ram sanga central bank le an sumda thana an sumda tepo che theilawin na toram ten an char sak mak don ania khovel puma thil le hral theilo turin ramtin an kom ser thlor mai don ani tuna aporosia poisa robul lutna chu 40% in atlan niam dei to mai ania atlan niam don chau po ani thai Russia sarkar hian tuna po hein dona an cho chuwa wang hian US dollar thluk le ding on za somni paruk zet an lo an chan ngal top to a an rami pui loma lo box silawa hei chu mi ti theiba ani tu man an oi sak lem lo avai chem te thlok thei angvel aniang chu thovok thluk tuma tu bo kezinga chelik angvel fang mir chaldara silai tin angvel aniang tunla indona ne tuni na poimo ber mai chu ral thomlam ai thule la indona propaganda war hi ania antia he propaganda indona hian Putin a Russia chuan Ukraine an helo le mai Ukraine ram chu poisoi lo le khoveram tinin aleina zok anga media lama lantirin an president Zelensky phei chu ram le namhangai tu sipai huaisen meeting ai san national hero angin aming alar loyani kha ram mangai tu in chal mani rami puite chan ai sum erutu ani ve silawa le lama Putina ve thung chu TV le media lam chuan misual pa zok angin western media te chuan khovel pumma anwar dar ne si Fox News a thusoi tu pakhat phei chuan khovela misok solber ram huai anglakian Putina hiya sia chu wangin he indona hi Putina ti chua Russia le Ukraine te loin Putina le Ukraine indona ti zong tein an chua cho re thailo mingchia chu ama le Russia ramin an putlen pha don ta ni Ukraine ram hi ner ngot ta se enge lokna tur anai ama an phumna tur thlan khur lai anglek ani ome Ukraine ram khongai tlak Russia le Ukraine ram te hi Christian ram ve via chir tur ania enga tinge Christian ram ve hetia in do mai ti himite zona ni nimina in pik an tan tak ram pani ayo tu te in beng na chuan in rem na tak ala hlen theilo Russia sipai te chuan an hual jim tol mbok si Ukraine mi puiral thlan ni pui sang tam tak ta Poland le Hungary ram te chu aloin hongme chantu nei lo Ukraine hian European Union EU member alu thoi andila ma se nimin lama EU member meetinga khan ramte nauzok Latvia Estonia Lithuania le adang te chuan member alu tiran du ngala ma se EU member ramlian France le Germany te chuan Zelensky mang ao hi an beng khon du lo EU member ni turina process thui kum tamadu te anti san mai sia du se na to se pe te chuan dal thom thanen Ukraine ram ribula anom trup to renga ma se Ukraine hi na to member ni lo wangin kanin rol le tran puyarem lo anti box sia allein tom tak zetani Afghanistan le Iraq te kha na to ram ni lo ma se ain rol du tho sia
heng thil han ngei to hian Donald Trump a om lo hi chu a poi ber mai ni e chu wangin ke ni khovel ram tina ringtu te hian endemna anei theina na tong trai sak hi kan mo phurna liu liu ani ti i hriang o